Ay, eta tuyul pajelema. Tapi si Gana masih Sarman. Nani? Eta sia ngakagetan yang baik. Ampura mannya. Terus kira di dia ya, jangan untuk juga baik. Oh, aing dieu kah Ibrahim ngaratul ya. Aduh, ya motor, kunon gitu mogok bae jajanan geus, jatuh tepen terus yang kencengan. Kumaha gitu ya motor. Oh, lieur aing mah ieu kumaha gitu ya motor. Aisyah kunan ngalamun bae. Tula apa Raimot, kendahar di kamari. Eta si Ari ngomong. Pantesan banget si ada mayat. Eta sia ari ngomong sepak banget na sia ku aing. Satu kalem mamang. Itulah ya orang ulin, harnat aing lebengan suku di bae. Ai, eta si Darto ternanya. Samporkeun yuk. Ayo, Wih Darto seker naon? agar ngakan baso. Kadalan akenan ku sia. Siang buka motor di bengkelan bae. Bu motor aing mogok. Lagi bantuan moal. Di naon dibantuan duruk bae engke. Maksudna ngajak gelut cek aing. Ngajak ribut cek aing meureun. Jaga tarsimut sia. Gua deket-deket jabo bangke. Pajeng Darto ku bangke. Nges. Nges mending bawa pajeng aing isukan. Atuh siap Darto. Ditanggung apa yang dina bajahim, ulah poho sia isukan. Mulai. Di bantuan moal. Di naon dibantuan duruk bae yo. Duduk kayak. Nah, 3 mulai. Kayak dong. Waduh, kayak itu penampakan buri. Fokus. Mulai. Nelan apa? Ayo Deng, fokus. Mulai. Di bantuan moal. Ulah, pakai sini. Fokusnya fokus. Fokus tadi ya. Asyik. Mulai. Udah deket-deket Darto. Sumsep bau. Fokus. Fokus. Mulai. Di bantuan moal. Di naon dibat. Ngul diganti. Di naon dibantuan. Di naon dibantuan. Duruk bae terus. Oke guys, itu jelema. Garis jampang. Jangan lupa subscribe, Bos.